Ona thutha wa thirikari gukorwo igikiarita na kuri ene manyumba gukiririria akombori yao aria megucerithiria marihi ma nyumba kumana na morito ma king'uki kia homa ya coronavirus, ritana riri ritigana kuiyukio ni ene manyumba othe. Mwena wa Witeithie gicigo-ini kia umbunge kia Juja kaunti-ini ya Kiambu, turacemania na akombori nyumba-ini imwe aria makoretwo makigugunywo ni heho mathaa-ini ma utuku na guikara na hahu ya kuhithukirwo ni mikora thutha wa mwene nyumba ino kumakurira mirango yao thutha wa gucerithiria marihi ma nyumba ma mweri muhituku. Sasa mande ni ndokire nyumete wira kuria thia kuhacu ndoka ngikwa ni atinitie murango na gutiari mundu ni kwa sadiari kuo gutugo kwa gutiari mundu na kuri gutari murango ni anda njariirie ni guthia thire twamuhurira thimu thaa ici ndaroya riu guku twikaga tuikarite indo citu itikairwo utuku na ndina ciana tuna deni yenye tuko ndani ya huu mwezi, which means deadline ya kulipa rent ni tarehe 10, which is Friday. So angekata Friday kuendelea mbele tungejua ni deni yake tuko nayo, lakini deadline ya kulipa nyumba haijafika. Kuringana na akombori aya, mihango yao ya kwiyethera uboco ikoretwo ethararitio na njira nene ni morito ma king'uki gia COVID-19, undu uria utumite mage 3,000 cia kuriha nyumba, ona gutwika maugite ati mwene nyumba ino ni agarukite uiguithanio wao wigie marihi maya. Tarutaga wira thoko kuma corona yaingira Kenya tukihingirwo mathoko tugicoka guthi kwendia indo na guku thoko riu ngicoka nyumba ndiona gwa kugira indo ni undu ari ngikinyo na misara yakwa gaginya guthi gukuithi indo na ngari ngikara nyumba riu kuma hindi uri ndihotete gukondi na mbeca nake muthuri ni haca rutahira kwari nona ni kwambire kwanta kwa hingo gutioneka na ngari tingagira kwari riu tukiamba kuga mogo ni kukora kuriha nyumba. Saizi saa venye kuna corona kazi hakuna saizi. Saizi watu walipunguzwa saizi. Tuliambiwa tungojee corona ishe. Corona ikiisha ndio tutarudi kazi. Sasa nashangaa venye amenifungia nyumba hivi. Nitaenda wapi na sasa hakuna kazi. Oho mwene nyumba ino ni arengeirie akombori aya mai na thitima undu uria utigite maria maturigiceirie nyumba-ini ino Kigiriko na gutiga akombori aya ugwati-ini wa kugumirwo ni homa ya coronavirus kuona matirathingatithio theru. Stima hauna na ni usiku, sio hiyo sasa anahatarisha maisha yako. Na sisi tulikuwa tumekataa kulipa nyumba. Undu wa mbere nona kwina corona tufati gwithamba moko na sanitize ginya ciana na ki tutire mai ni kugura tuguraga. Akiaria na njira ya thimu na ceceni ya Kameme TV, mwene nyumba ino augite ati atacoketie ikinya riri niguo akombori aria matarihite nyumba makorwo makiuma nyumba-ini yake, guku akiuga ati ni arathangania gukura ginya mabati ma nyumba ciao wona maga kumagara. Ona kuri uguo maundu ni ngurani wandi-ini ya Matopeni mwena wa Kayole kaunti-ini ya Nairobi, kuria akombori a nyumba imwe riu no gikeno na nduhio thutha wa kwehererio marihi ma nyumba ni mwene nyumba iyo Abdi Guyo. Na ni turacokia ngatho muno ni uguo araturengeire mieri iri ya April na May tondu aratwira mbeca icio citumike ta kugurira ciana irio kana mahuthiro mangi ma nyumba na ni turacokia ngatho ni turakena muno. Nake Elizabeth Akinyi uria wirika kuamurithio hamwe na ciana ciake 7 ni mwene nyumba iria ikaraga o guku mwena wa Kayole riu ni arikitie guthukirwo uteithio wa kurihirwo nyumba na kugurirwo irio ni andu a wendi mwega matongoretio ni MCA wa wandi ya Matopeni, ona gutwika Kenya ni moritio mathie na mbere na kumunyitirira niguo ahote kwirugamirira. Alipia nyumba 3 months na kanifanyia shopping ya 20,000 na wale wote wenye pia wamenisaidia na shukuru, lakini bado nahitaji. Kumana na morito maria maumanite na king'uki gia COVID-19, thirikari ikoretwo ikihinyiriria ene manyumba gukiririria akombori yao kuona aingi a Kenya ni matigithitio mawira na wari angi kuhinga biacara ciao. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muiruri wa Kang'ara.